Kublai Pibaro Shakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat bakongsan mentang sengi kilong. Belim ke Shillong la jong Shikula Not ya ke Tribuvan Army FC Jawaharlal Nehru Stadium. Pulam ke jingye keren beteng kinong teri SSA bencong kelan mengor. Penkup buram kisenjuk kinong yak taksi ke Samla Feliza hujan. Bat Shimenta upadar Michael Makri haka Artificial Intelligence International Conference haru. Bat mentangin pa shiki Khubor bakam banyak. Ke Shillong la jong kala yok mat ya ke jingjab baningkong halayeng haba uwat jet ring klem ula pelot ya ke kol tang hapo 1 minit belas dang ya ke jingile ka jongka haka Group F Hamadan Jawaharlal Nehru Stadium persya ya ke Tribuvan Army FC. Kamadan Jawaharlal Nehru Stadium kepadang syudap penpuk penping da kirong kirup bertemai lekin tiu ya kini kamadan syaki kenjang jong kemadan football jong kani kejuk. Lapli ni kejing ilakai de kejing ruai be kejing syat ni kena skul bat Samla ke Meghalaya kibala pen pernai de kirong bebunjat ye kisau rong saukun jong kani kamadan be internet. Brazilian head coach Ujus Hevia jong ke Shillong la jong ula pening de urang ilakai Marcos Silva banlong unong pen praktem da kejing pen bet bantur syakmat bat ban yadai la ka tem da ka kenro shi sau lai lai. Shisha da kini kabut jong Jus Hevia ke Shillong la jong kala yok ban kiu klik ya ke Tribuvan Army FC tang hapo 1 minute balaput ya ke vessel sedang. Kejing ilakai kala long ke be internet baro arliang kila ya dating ya lagi ketem. Ke Shillong la jong ke lepen i ke sap bakalong ke tim ke balapen krep ha na ke benta banya kun ha ke duran kap. Kila don ki cap baka Tribuvan Army FC ke lepen seiri ke ketem jong ke Shillong la jong. Henry ki nong ile kai ke Shillong la jong kila top pat kim shimla aili bikin tur sya uput usam jong ka. Da kini ke jingjab ke Shillong la jong kala yo lai point. That's the speed crossing that they're performing. Let's do it for them. This is the second Khuborjylla. Bro, I shoot saat. Boys and girls, this Peit step, the national flag in the center, the Indian Army flag on the right, and the Jylla flag. Kinong tray SSA non-teaching staff kibala pelong kejengye ki da kabasyong kelan mengor lalai sengi kenti hamadan football malki bandawa naga sorkar ban kentiu tulap yaki prapo persen bat prapo persen ya kibala kamrang ba ha kekam hadin kata ban penkiu san persen man usnem ha ka shitrik Nailar menteri rang ba Konrad ke sangma ula khot ikinoelam jongini ke kenhon ban ye kren halor gijing bat gijing dawa jongki ha kini kejing kendo la menjur lang bantau de komiti ban perkat halor kini kekam ha kejing lam jong commissioner bat secretary kapuli puthi
Haka artarik Nailar u Vijay Kumar Commissioner but Secretary Katanat Puliputhi ulay kendu ikinongilam SSA Non-Teaching Staff Association halor kani kajingdawa jongki. Henry kajinge kren ha kajinge lang kam shimla poisha Asia Iru layathu kakong Jennifer Sindram ka President jongkani ka Association. Nakaliang ka sorkar kaladon tang kajing kren kelan kabakani kesenjuk kam pediang satya. Namar kajinge kren kam seiswa kakong Jennifer Sindram kalaong bagi dekat kani ka Association kinang beteng ye kajinge ki bandawa tat hadu baka sorkar kan penkiwi kitulop jongki. So poisha they had about outcome come claim poi kan tak outcome expected outcome but ni ru kum ki member ni mun namar balai impat namar kadibendan kat kum ke terms and reference ni hempoi gitu point ni claim cover gitu point di kalong waste of time ni ru kalong use ta sang mansan ni ka committee tingi ru kum ka association hingi bangim pau bangim hun ya kan ni ka bangia one mentas ni hoi ki ong ngin shong biang ngin shong kan no sin ngin shong adin chip nai to mentaki khat sa sisin hala sni Thursday kaka tayo kan wan dimantangin wan biang chani kaka wi sni kan wan kan shim banai ni ar banai ni lai banai ni imtip ya kata tendre hindi ngi kat bapat yo hi ka demand juni ka 40% kata ka 100% ba tak R% hi ngi ngim ya pra nang teng ngin sit in demonstration baik ka agitation juni kan continue baik hadu bangin dala ayo ta demand juni ba hendak kan ni kam hendak ka di bangin penprano ini Imko aban penprai ni namar ni dekat jinjar ni form ni. Ngan batai pi press ngapat batai hire do ne beling form ni association. Ni form ni association namar balai hakpor arjar arpho. Hakapor arhajar arpho bon ki member jungi ki bayo ya kam kum ki CRC ki BRC ki block ki ekto hiyo ya kam covid duty. Mdan PPE, mdan anything ki hable covid duty ki hable collect ki PGI ki hable kini kitai kilet banet chebrok ki jaka house to house visit nang ta idon na preng jungi giba khlat no so kya bano ya kata kemasan rengut ki khlat nama beli video ya tak jingpang tina kata kadau dina covid ki pangayu tu kim tip show nama beli ki da trip kam shitam pala te ngile akom ngi form ni association di ban agitate ya ndi bangin wan chani agitation ni form ni association ke de beli mengi so snai te ki jadien ni lumi pisah kan dia kan kat bangi don e na para member itu ki pisah bangi yo pan ni patch association saya itu ki yang kisam yo kita nomor penting ki yang kisam ba sole member mo earning member mo pane ka kami ne te teng idi kimi teng idi pa majority kumbalai ngo songot hi di pa juga yang tina kata kadau kinalor ki di ba besar ka Kasenjuk jong kinongnya taksi sor hakap sor bat ha interstate bus terminus ISBT kilapen kop buram ye kesamla Feliza hujan ka khun jong kong shimti bahun hujan bat uba BL nong sit na mau yong rim kabala poi ha ka kerdan balai ha ka jinge kun 8 international karate championship kabala long dangshen hanetaji Indo Stadium hanong ba Kolkata ha ka jinge lam jong ko all Meghalaya Karate Association Shillong Ukpa jangka Feliza hujan uday unongnya taksi mau yong rim bat ubat ekakam president jangka mau yong rim Taxi Drivers and Owners Association. Ya kini kejing penkop buram lepelong ha office jangka Taxi Association ha mau yong rim ha kaba uba kemen lang kong la president kesenjuk kinongnya taksi sor bat kap sor ulalong ukongsan. Ya kejing lang lepenya uba pensuk di Euroi General Secretary. Kini kesenjuk jong kinongnya taksi kila ais ngobha di memento ya kini ke Samla ke balawan Raknam amtang ye ledi ya ke ying kesem Henry ru ya ke Shillong bat ya ke Jylla Meghalaya hi berok kawai. Uba kemen lang kong la ha ke jingkren ula kentui ke para nongnya taksi bakin pencelur ya lagi jong ki khun kikti ban mi madan ban sei lagi sap ki pong beper kumbala le ke Samla Feliza hujan ka khun jong wei ne ki para nongnya taksi ha kini ke Jaka. Ala karata ya karate majok bronze medal haka international karate champion ha Kolkata ai anu nikah beli bala long hari kami mengancam ya nikah international ya anu ipa imelu ibala pen yang ada pengantar polisi dok kata hindi iba yang bet dari hiyo dan bayaran hindi sa imepa ayo masubala te
scene kinong hikay ba hikay nga do bang ada poy ha ka jingjab kiting ero kidan ba job do shpong ia job ni dan sangat bronze artillery silver lightly sangat gold artillery silver lightwood bronze tadi na Meghalaya nyalek arphongut langun kinong hikay dan iwe nangi nong hikay bayang khulai kami ka international taru im job ya kaya ni ndai iya khun ado lairan ndai kadang banyo ya umadan makade all India te ka jenjal banyo banyo job tang lairan te i ado south sanra banyo yu bronze gold ado khaar nesh program konta Tahi. Thì anh nghĩ là cái lem cái sen cái giống cái sen cái sinh chụp cái nó thì sọt bạc khắp sọt thì nghĩวันnày cóวันlễ buram một cục buram thì hẹp Feliza Khuborjylla ibalai yo cái chân trâu hay cái đăng cái balai cái chân kun Catholic International Conference halor ka Artificial Intelligence AI kelasdang de kajing shirham hanong barum hakashiterik Nailar bat kane hadu kanyo terik Nailar. Na Shillong lami kmat do Reverend Padar Michael Makri, Managing Director ka Donbosco Media Network and TV hakani kajing elang. Balat chispan ru phongut ki delegates na keleng kiri ke perthai ki pedon benta ban penpriang ya ki Khubor niam kilawan ban shiminta hakani kajing elang ba. Upadar Michael Makri ula shimintaru ha ka World Youth Day kabila Longhouse nembalala ha Portugal ban penpriang Khubor halor ka lumpung ba jeng ki Samla Catholic na keling ka perthai. Kinong ilam ban penpriang Khubor niam na kaseng reunion solution jong udon Bosco kilong shiminta bashitrem ha kini kajing elang haru. Kajing temu bokong san jong kini kajing elang kalong ban sandur yala kalaway. Lani shipping tomorrow. Kani kajing temu kalong shibenta na kajing temu bat jing angnut jong kupabakut upo Francis ban tip janai bat ngam jeliu shu ya kajing mentoy bat jing ba ka artificial intelligence kawanra ha kani kapor bara kipor bantang wan. Hakas ngiple kani ke international conference lawan ban shibenta da Cardinal Angel Fernandez Atime uba upo Francis udang jet thamai how news net. Cardinal Angel Fernandez Atime ulalong urekte major jong kaseng reunion solution ubalawan jengo ia ke Shillong la arsin hagisnem balala. Hakashiterik Nailar la play ke conference bat la yo ia ke jingkren na Reverend Padar Fabio Pasqualetti halor kapang ke jingrung ke artificial intelligence haki social media hakani ke jup. Laingut kibriu kila du la ke jingem Kentup ikawi kalong kami na kajing takku kali hajengjal hapdeng kawi katrok kitmar kabala penhersted bat ka auto rickshaw kabawan na kawi pat kaliang haka step arterik Nailar. Kani kajaka kajingay kumbalay po kilometer na tura. Kilaingut kibriu kibalayap hasyen kibasyong haka auto rickshaw kilong ka Carolina di Sangma umohan di Sangma bat usli di Sangma baro laingut kidey na kasyong wategre kabadon haka surok pa jengjal sa William Nagar. Unongnya kani katrok ula pet kerat na kani kacaka. Kajing julor ya ka auto rickshaw kalalong ka basyirkay. Baro ki basyong hakatay ka auto rickshaw kila sakut hapo bat kila klat no aswaban poy kajing hirap. Kipat ba kasyong nong sopyan kabajingay kumbah nyaw kilometer na sor nong ston. Kila penpaw ya kajing kemen ka bakraw hadin bikila yok pediang ya ka umbam hagiting kong ying jengki lingba ka scheme jal jivan mission JJM.
Kini kalapau syai mentah ka artarik Nailar, hakaba ka dorbar shnong nong sopian, kalapelong de ka jingelang sngongu ya ki opisar ka tanat PHE, hayeng dorbar, ban pelipat ba ya ka te ka skim umbam umdi ka sorkar, hadin bakala deblut ki jing teri barok, bat lapen poi ya ka umbam umdi, haman nag tingkong ying hakani ka shnong. Superintendent Engineer ke PHE Western Circle uba EM Lartang ulalong ukongsan ban pelipat ba ya ke umbam umdi jong kani ke skim ha ka jingen don lang Executive Engineer ke PHE Nongstone Division uba di Shillong ki opisar ki nong teri ke tanat PHE usordar ka shnong nong sopian uba Syrian walang lembat kiwe ki nong kit kam jong ka shnong ki riurang ba bat kilong kami. Jadi kau kemudian entah kemudian harus kemudian berkoi. Bagilah mantes kemudian melalui dapur ini kan sendiri kau dan yang baru bila lagi kerja ban pergi review measures ban kerja ya kau. Jadi entah ni ya kau di dalam bagi tiap hospital di pangkong kau biar tu nak dia buat kapisah dunang hadis itu lagi. Hari dia jumpa topik lain. Ada lagi mahal pun, hak pakitian pun, ada jumpa pun, kau di Hawaii jumpa, dia pun kebawah. Tentang itu dia yang dimintai, dia tu berbahagia, berbila menteri, berbila terima ikan kejam jumpa, apa kasih tahu jumpa. Yang mungkin besar ini, yang semua ya kesangka kalau ay, kesangka kehidupan kalau ay yang ini, happy yang dia apa. Kalau diskerku, jadi ini aku. Dengan mana itu kan, semua ini staff ini berterima bersi, ini khutbah ini mana khutbah sudah ini senang. Dalam staff ini mana berbuat berpelai opening petition ini yang ada di ujung. Staff SDU lawan posisi jumpi berpersekutu berbuat mat mereka. Jadi lima banjir, permintaan hewan itu posisi jumpi berkecil. Bersuatu berjalan cucu orang nangis dari syahmat untuk mereka. Berjujur di staff juni beroffice beripet kita, IBS bercek untuk area bapa. Kita beli ini baru komputer berjadi ini kita nak baru lagi nanti semua jumpi berilapan. Dong kemudian kita bercakap dengan company Thailand. Kunjuru kita tes kemudian keren mana water quality ni kan mana ini cek jumpi bagi kedua itu bagi air Uba Mirror Bonds im MLA kanong po hakashitrik Nailar ulali jingo South Ligishnong kentup ya ka umden khasi umden nong tulu umdo kalum bat kamaulong nong tulu na kabenta ban penpoy yiki kampenroy lingba ka scheme MLA Special Rural Work Program SRWP na kabenta ka jingbet jingbyang jongini Kishnong ki kampenroy ki bala ay ha umden khasi Pantay penhe ke yung darbar hall kabalamang ha ka jinglot kabalay lak tingka jong snem arjar arpulay arjar arpusa Nang ta kasyonong umden nong tulu la IT da ka work order ka ba arlak tingka na kabenta bantay ka symmetry shed ka balamang na ka scheme SRWP jong usnem arjar arpulay arjar arpusa. Hasyonong umdo kalum la IT kilong kami jong ka balang Presbyterian ya ka work order ka ba arlak tingka ka balamang na ka scheme SRWP jong usnem arjar arpulay arjar arpusa na kabenta ban kenro ya ka jaka saudong kaying mani. It is in the name of the Rambas. Dan kasih ini kapal penmang lembah SRWP scheme jong kesnem ajar arpulai arpusau kabaong ka extension ng tagani kayong dorbar ka jongki dan kasih lembah SRWP scheme jong kanong po pagkusi bat ka jing penmang ang ni hagani ka wat ka pamenta kalong laylak ka nang pamenta jongki ting sumahapan kediang ka empat lang empat kurang
Yolat ban pendep ban yaki kam apo konsumsi naga benta ban IT yaki wokoda syaki lightly ki snong apo khasi nglayo ban ai jingrap naga benta ka extension jongka community hall ke jongki lane village auditorium naga benta bakin pendep ya kene ka community hall agi jing panmang ka ba lailak tengka nglayo ban IT sya ka do barsnong khasi kabar nang tang nglayo ban lek sya ka snong tulu agi jing ya sutu jumut lang bat ka balang hangti batu paris pris so ban ai ko play yaki naga benta ke jing trelang ke jokki ban nglayo ban IT ya ka wokoda apo ka snong tulu agi jing sutu jumut bat ka balang ya gejeng penmang ka ba arlak tengka na ka benta ban snai ka symmetry set apo galum jing tep na ka benta ban prisuk ya ki pai ba khantam ka por badan baklat na ka por kiliti tliu bar kumta tekem bat ka ba lai ka de apo snong dok halum Bat da gitu gi khubor ngla poi shi ka pekut tak dah duk penginde syambiang khublek shibon